azbukvar, azbukvar. Ovo je Teslino kolo, ćirilica. Ono u sebi sadrži 30, da ne pokazujemo sada sve, 30 slova, bogato ilustrovanih. Osim toga, možete razne igre, to ćemo još spremiti, da vam prezentujemo. Slovarica posjeduje, tako se i zove, slovarica. Otvorite slovaricu, ovdje ćete pronaći foliju u kojoj se slažu slova. Dobit ćete 6 ovakvih kartončića, dobro izračunato i proračunato za naš lepi srpski jezik, koji ima u sebi jasnost i slikovitost. Vrlo je važno kako će se isecati ova slova. Slika je uvek gore, molim vas dragi roditelji, to zajedno sa svojom decom, ne sami, nego zajedno sa svojom decom, isecate tako da je slika uvek gore, slovo uvek dole. Dajte detetu da ono samo pronađe istu takvu sliku, isti takav znak ili već slovo, ona koja znaju, složite ih na svoja mesta. Kada ste zajedno sa svojim detetom isekli sva slova, pomogli mu, ne vašim rukama, nego mu pomažete govoreći gdje možda koje slovo treba da stavi, ali sve je već to napravljeno tako. Ono što je važno i značajno za slovaricu je da bi se ovo slovo stavilo. Moje 35-godišnje iskustvo, tačno smo izmerili da slovo ne može baš tek tako da se gurne, znači potrebna je potpuno fina motorika, a kad pričamo o motorici, pričamo o sinapsama koje dete razvija i stvara igrajući se, slažeći i prepisivajući slova. Vrlo brzo dete će samo shvatiti, ako ne pomozite, ali opet ponavljam, ne vašim rukama, nego mu samo recite šta treba da uradi. Slovo koje stavlja ili vadi, uvek mu je lakše da izvadi od pozadi, oni će to sami u radu vrlo brzo shvatiti, gledajući jedne druge, odnosno kako treba, i lakše se stavlja kada ide od pozadi, bilo koje slovo. Kako se igra dete? Dete se igra tako što na slovarici prepoznamo neki pojam ili predmet, uzmemo praznu svesku da bi dete precrtalo taj pojam iz knjige, kako god da uradi odlično, on u stvari tako, bez ikakvog ograničenja, precrtava, odnosno vežba finu motoriku i slika onako kako je ona u mogućnosti. Svakog dana vidjet ćete kako će napredovati. Pomognete mu polako da mu složi, ako je to recimo pas pije vodu, onda tražimo slovo P. Vrlo brzo će ono primetiti da je slovo P pile, P, A, S, deca su uvijek bila brža od mene, evo ga ovdje. I tako slaže reči koliko može, prepisuje kako god ume i može, bilo kolika da su velika slova ili mala, bez ikakvih linija. Dete se praktično uči slobodi, samozadovoljstvu, osjećaju da je u stanju da ispuni zadatak koji se stavlja pred njega, ima tu radost slaganja i igranja i to je prvi nivo čitanja. Precrta slova, precrta sliku, vežba finu motoriku. Sljedeći važan faktor i gdje zapravo ova slovarica doprinosi
brzom čitanju i učenju slova, a odnosno i razvija ljubav prema čitanju, a to je što je sada pasivnim učenjem. Deca treba da vrate na svoje mesto i vidjet ćete za 2, 3, 4 nedelje deca sama potpuno brzo, efikasno i jasno pamte gde se koje slovo nalazi i sve vreme čitaju. Znači da bismo vratili sad ovo što smo složili, potrebno je, evo vidite kako to učitelj teško radi, P, A, druga, pas, P, I, Š, E, P, I smo ili već šta smo napisali. Stavljanjem i vraćanjem slova dete uči da čita i piše. To vrlo brzo prerasta u igru, dobija se na brzini i vidjet ćete kako će sveske izgledati. Evo ja sam sačuvao nekoliko svesaka od moje ekipe koja je bilo zadnje, znači 3 generacije, zadnjih 15 godina sam praktično se igrao na takav način. Evo pogledajte kako izgledaju slova, petica, crtež, lepljenje, pisanje, crtanje. Kada dete već bude bilo u stanju da sebi pomogne, bez obzira kako je radio, vidi se po crtežima da nije to uvek ono kako bi smo mi možda očekivali, međutim vrlo brzo u toj samoj svesci, evo sad se prvi put pojavila i linija i vreme brzo prolazi, deca se igraju, evo pogledajte kako je već došlo prilike za 2 nedelje, znači to je nekih 14 časova, pojavljuje se već linija, prepisivanje, slaganje, šta se dešava na ovom crtežu, odnosno u slovarici.